Abusuya, it is no more secret, said Dr. Likey, one of the richest actors and I say entertainers say, but we very low key. Watch be our bo they call a diner where the nama a company I expose na watch no say a bona na washa tale pa a person de kata watch no so na companies no Godfather so wabo watch we are me de menu ye video na company Emma omu zooming to watch no so na watch no ye hwehwe mu na watch ne bo eninam $350,000 enya agro say watch we friend Jacob and Co ne board din ye pa okromo se a likey e bi bonensa e wo Ghana hanoma ukopie mo comment section honom wa bra company drop video ya ukopie mo comment section ho de a enase ene ayeye ne ntontom na manfo e de ma otwedi ampo Nyankopon kirima no Dr. Likey very low key na ohwe se ne wosimi atoto ne nyoma manage ne nyoma na ano ode ne ye pa e bi mu kirima Likey secret dusted e bi mu su kirima omoni ena omunhu ne ye anase den ebi ene nsem bebre amanfo kan ebi kirema Dr. Likey ontumi afford that watch ama ukohwe comment wa ebi mu de agunu su ye pa ebi nso kirema watch no kra ebia na crown ewo ho a enye agrona ne nyina ntwa ne nyina nkosi ne se Dr. Likey secret dusted anase owusika ye pa na ode ne ho atete cause watch original ebi so kirema watch ne de original but ebia obi na tode chair no so obi na tode chair no so wono wan sika na ode to you Dr. Likey abo watch a friend say Jacob and Co ne bo no etumi cost around $350,000 abusuya Dr. Likey aseho